Reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari, tugatse muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe, by'umwihariko ni byinshi biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba biri kugaragara ku isi muri rusange, aho twibanda ku ntambara ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi tukibanda kuri situwasiyo idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi no ku isi muri rusange, aho tubasangiza ku makuru adasanzwe utasanga ahandi, ndetse kandi kuri byinshi tugenda tugarukaho utasanga ahandi uretse hano ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Mbere na mbere ndabanza kugusuza wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, ndabanza kugusuza wowe uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ari nako kandi mwifuriza kumererwa neza, mwifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Tugarukanye page zirimo amakuru menshi cyane, tugarukanye amakuru utasanga ahandi uretse hano ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kuba updatinga. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane, nagira ngo mbabwize ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda biba ihurizo. Umujyi wa Uvira ukomeze kuba umujyi w'ibibazo ku ruhande rw'abaturage bavuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no ku ruhande rw'abaturage basanzwe bagira ibikorwa bitandukanye bisanga bagiyemo muri uriya mujyi wa Uvira. Ni imirwano ikomeje guca ibintu turi buze kugarukaho mu bice byinshi bitandukanye yabereye muri Uvira, tumenye ese ni bande barwanye, byabereye he mu budasa bwacu muri rusange. Turagaruka kuri operasiyo zabereye hariya mu misozi igana neza cyane mu byerekezo bigana mu mujyi rwagati ahitwa muri Kavimvira. Ni Kavimvira kandi abawazarendo bongeye kwisubiranamo n'abasirikare b'abarundi, ni nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi ngo kibabajwe n'ibikorwa biri gukorwa na wazarendo, aho ngo abawazarendo bari kwirara mu maturage bagasahura, bakiba, bagakora n'ibindi bikorwa bitandukanye. Aha rero igisirikare cy'u Burundi kikaba kiri kuvuga yuko wazarendo bari kwambika ishusho mbi buri muntu wese uri ku mirongo imbere ku rugamba, nk'uko wazarendo bakomeje kugenda babigarukaho umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda muri rusange. Turaza kwikoza mu gihugu cy'u Burundi tumenye imisada y'abasirikare bagiye kuzanwa barenga 1,100, bivuga yuko harimo abakomando b'intarumikwa bamaze igihe kirenga amezi 9 batorezwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bagiye gukora akazi kadasanzwe muri Uvira. Ni nyuma yuko kandi n'ubundi uno mutwe w'intare zasarambwe ufite gahunda yo kubohoza ibice byose byo mu mujyi wa Uvira, nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu misozi yahariye muri Uvira, bikomeje kugenda bitugeraho umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda muri rusange. Byose rero ngira ngo tubyinjiranemo tudasigana agatoki ku kandi tubyinjiranemo tudasigana intambwe ku yindi, mbabwire uko ibintu bihagaze muri rusange. Ibintu bikomeje kuzamba kandi ibintu bikomeje gukomera cyane ni igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi ni igihugu cy'u Burundi gikomeje kuvuga yuko mu gihe uyu mutwe waba ukomeje kwinjira mu misozi yegereye muri Uvira, ibi bintu ngo bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane kandi bishobora no gusiga uyu mutwe wigaruriye ibice byinshi byegereye igihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yuko kandi igihugu cy'u Burundi cyo gikomeje kuvuga yuko ngo mu gihe uyu mutwe waba wigaruriye ibice byose byegereye hariya mu mujyi wa Uvira cyangwa se umujyi wa Uvira, ngo bishobora kuzaba ikibazo kizanateza ikibazo kiri ku rwego ruri hejuru, ngo bishobora gusiga uyu mutwe n'ubundi ngo ufashe n'ibice byo mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu mujyi wa Bujumbura. Ni mu gihe ariko uyu mutwe wa M23 wo utangaza yuko gahunda ufite ari yo kwigarurira umujyi wa Uvira, ndetse kandi umujyi wa Uvira bivugwa yuko impamvu uyu mutwe uwutumbereye ni uko ari umutwe cyane ugize inkengero z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi bigaterwa n'uko imisada y'indege z'intambara za drone ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye by'abasirikare biri guturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa, akomeje kugenda atugeraho umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda muri rusange.
turabyinjiranamo neza rero, turaza kugaruka mu makuru menshi, turaza kugaruka mu byiciro byinshi by'amakuru menshi adasanzwe utasanga ahandi. Nyamuneka rero icyo ngusaba wowe aba ari ugukora subscribe, wowe utarakora subscribe like, share, comment, aho bigenda neza utubwira atari ko hano hantu mwabigenje neza cyangwa se hano hantu haraburamo akantu, maze ubundi natwe tuzane amakuru agezweho kandi yizewe. Ni mu gihe kandi mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Ni mu gihe mu gihugu cy'u Burundi abaturage batuye mu gihugu cy'u Burundi hari benshi bakomeje kuvuga yuko batishimiye yuko imirwano ikomeza guhindura isura ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe bamwe muri abo baturage bavuga yuko ngo bimeze nk'aho ari ukwenyegeza umuriro ngo ushobora no gutera ikibazo gikomeye cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho abaturage b'igihugu cy'u Burundi abenshi muri bo mu batuye muri ziriya ntara zitandukanye Rumonge, Makamba, Bururi n'ahandi hatandukanye hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, abenshi muri bo ngo banashinjwa gukorana n'umutwe wa Red Tabara. Ni nyuma y'uko kandi abo baturage batuye muri biriya bice abenshi muri bo bagiye bahakana bya kure cyane, bavuga yuko nta bufasha na butoya bafitanye n'umutwe wa Red Tabara, ahubwo abaturage bo bakavuga yuko ibi byose ari imagination cyane zishingiye ku mitekerereze, imigirire ndetse n'imikorere y'igisirikare cya FDNB n'abanyepolitike b'igihugu cy'u Burundi. Ibi kandi bikomeje kugenda biba nyuma y'uko n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi mu misozi myinshi itandukanye hakiri gukorwamo operasiyo zisakwa ry'imbunda. Aha ndagira ngo tuze kwinjirana mu bice biri kuvuga yuko biri gukorwamo isakasakwa ry'imbunda. Ni mu misozi ya Muhuzu, Murara, mu misozi ya Higiro, mu misozi ya Kibuye, Bihembe, Kagunuzi mu mujyi wa Bujumbura ndetse n'ahitwa za Mayuki hafi y'ikigo cya gisirikare cya Cibitoki. Ibi kandi bikavuga yuko leta y'igihugu cy'u Burundi iri kubikora mu rwego kugira ngo irebe uburyo ki ishobora gucunga umutekano mu bice byo mu gihugu cy'u Burundi mu buryo butandukanye n'ubwo babikoramo. Ni nyuma y'uko kandi leta y'igihugu cy'u Burundi yo ikomeje gushinza cyangwa se kuvuga yuko ibi byose iri kubikora mu buryo bwihariye kandi butandukanye n'ubwakorwa mu buzima busanzwe cyangwa se mu buzima bwihariye busanzwe bwo gucunga umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma y'uko kandi igihugu cy'u Burundi gikomeje kuvuga yuko uyu mutwe uri gupanga operasiyo Simusiga, uyu mutwe uri gupanga operasiyo Karabutaka ngo zo kwinjira mu mujyi wa Bujumbura. Ni umujyi wa Bujumbura rero ngo Red Tabara ishaka kubohoza, ngo kandi ibi byose bikaba uruhare rukomeye rw'uko ibi igomba, ariko nanone ikiri gukorwa ndetse kandi ikiri kuvugwa ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi, bari kuvuga yuko ngo umutwe wa M23 ushaka gutera igihugu cy'u Burundi witwaje umutwe wa Red Tabara ngo mu binyoma byinshi cyane. Bakavuga yuko ngo umutwe wa M23 ngo ushaka kugira FDLR nk'ikinyoma cyo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Akaba nayo impamvu mu gihugu cy'u Burundi abasirikare bakomeye, abanyepolitike bakomeye bari gukora propaganda hagati mu baturage bababwira yuko bagomba kuryamira amajanja ndetse kandi no gukora igishoboka kugira ngo bitegure intambara, nyuma y'uko n'ubundi ngo bari gukeka yuko umutwe wa M23 ufite umugambi ukomeye cyane wo gufatanya na Red Tabara mu gukuraho ingoma ya Perezida Evariste Ndayishimiye, nk'uko abanyepolitike bo mu gihugu cy'u Burundi babigarukaho umunsi ku munsi ndetse kandi bakabigarukaho isegonda ku isegonda, bavuga yuko bageraniwe ndetse kandi bavuga yuko bakomerewe muri rusange. Ese ibi biraza koroha? Nyamuneka twebwe icyo mba ngusaba abari gukora subscribe kandi ukibuka gukora share kugira ngo izi nkuru zigere kure cyane. Abaturage batuye mu misozi yahariya muri za Makamba, Nyabigina, Bukeye, Sameke, Kabizi, Kinzanza, Rutana, Ruyaga, Ngoma, Muzenga, Njungwe, Kinganda ndetse n'abatuye za Butezi na Maganahe na Runyoni, aba bose na za Nyamateke hariya mu bice byegereye za Bugozi, baramutse bababwira yuko batagomba kongera kwambuka ikiyaga cya Tanganyika berekeza muri Uvira. Ni nyuma yuko kandi igihugu cy'u Burundi kiri kuvuga yuko hari bamwe mu baturage bari kwambuka ikiyaga cya Tanganyika bakagana mu byerekezo byinshi bagiye gutanga amakuru akomeye cyane kuri gutegurwa n'igisirikare cya FDNB. Ni nyuma yuko kandi leta y'igihugu cy'u Burundi ivuze yuko hari abaturage barenga 6 bafashwe mu mugambi ukomeye cyane wo kugamba
kurwanira igihugu cy'u Burundi kandi bifitwe mu ntego zo gushaka guhirika ubutegetsi bwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko abategetsi b'igihugu cy'u Burundi bagugarukaho kandi umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda muri rusange. Ni ibikomeje kugenda bigaragara kandi bikomeje kugenda biba ikibazo ku rwego rudasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, aho nakubwiza ukuri ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ndetse kandi mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Ariko ngira ngo duhuze amakuru cyane kuri uno mu Perezida Evariste Ndayishimiye ukomeje kugenda uvuga yuko agishaka guhangana ndetse kandi agishaka guhatana, ukomeje kuvuga yuko ngo umutwe wa M23 ngo imigambi ufite ngo ni imigambi yo gufata iriya misozi ya Uvira, by'umwihariko iriya misozi iri hafi y'uriya muhanda route nationale 5 uva mu byerekezo bya Runingo uva mu byerekezo bimanuka umuhanda route nationale 5 ugana Kiriba, Kawezi, Kavimvira ugana neza cyane mu mujyi rwagati wa Uvira. Ariko nanone bikavuga yuko iriya misozi ya Kavimvira uri mu mujyi rwagati ya Uvira bishoboka cyane yuko uyu mutwe wayifata bitewe nuko n'ubundi ibi bice navuga yuko ngo byamaze kugaragaramo icyuho gikomeye cyane. Ni nyuma yuko n'ubundi Wazalendo hakomeje kugenda hagaragaramo imikoranire mibi hagati yabo n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'imikoranire mibi hagati yabo n'igisirikare cy'u Burundi. Ni Wazalendo bari kuvuga yuko ngo bidakwiye yuko operation zaba zayoborwa n'uno mugabo witwa Gasita, umugabo witwa umugambanyi uvuka Imurenge. Ni umugabo kandi ukomeje gushinzwa cyane ngo gukorana bya hafi na bene wabo bakomoka Imurenge. Wazalendo rero bakomeje kugenda babigaragaza mu bikorwa byinshi bitandukanye, aho birara mu baturage bakica bagasahura n'ibindi bikorwa by'ubunyamaswa biri gukorwa na Wazalendo mu rwego rwo kugaragaza yuko batishimiye abanyepolitike b'igihugu cyabo ku bikorwa bitandukanye bari kugenda bakora ndetse kandi batishimiye iby'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari gukora muri rusange. Abadepite rero badepite bagera ku 12 bacuriwe umugambi bafunzwe nyuma yo gucura umugambi ukomeye cyane wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Biravugwa nubwo yuko bivuga yuko ni uhagarariye inteko nshinga amategeko y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo bivuga yuko ari wageragejwe guhirikwa ku butegetsi nawe turibuze kugarukaho mu nyuma mu makuru, ahubwo biri kuvuga yuko aba badepite bari barimo baracura umugambi ukomeye cyane wo guhirika ku butegetsi witwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa akomeje kugenda agarukwaho. Ibi kandi ngo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yabivumbuye mu mugambi ukomeye cyane, bikanavuga yuko hari n'abandi bajenerali bayoboye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ikubitiro nabo bashobora kuba batabwa muri yombi cyangwa se bagahanwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bikanavuga yuko harimo n'abandi baminisitiri biri gutekerezwa yuko bashobora gutabwa muri yombi nyuma yo kuvumburwaho umugambi wo guhirika ku butegetsi uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ibi kandi turabyinjiranamo neza cyane turi kujyana muri bino bice bya hano muri Sud Kivu, ngira ngo tugarukeho cyane mu nkuru zirambuye. Ni operation yiswe ngo ni Zero Operation. Ni operation yakozwe n'umutwe w'intare za Sarambwe. Ni umutwe w'intare za Sarambwe wakoze ino operation yitwa ngo ni Zero Operation. Ni nyuma yo kohereza abasirikare bagera ku 1300 mu misozi ya Sud Kivu, by'umwihariko mu byerekezo bigana ahitwa Kihande, Kingwengwe, Tema ndetse no hafi y'ira misozi ya za Runigo, Sanje ndetse na Remera. Abo basirikare bikaza kuvuga yuko abagera ku 1000 nibuza abagera ku 1000 boherejwe muri no misozi, abarenga 111 baburiwe irengero. Bikavuga yuko rero nyuma yo kuburirwa irengero ariyo mpamvu igisirikare cy'umutwe wa M23 cyakoze ubushakashatsi, bitewe nuko ino misozi bamwe muri abo basirikare bari bamenyereye kurwanira muri la misozi y'Iminova, abandi bamenyereye kurwanira muri la misozi ya Teritwari ya Masisi n'ubundi muri rusange Rushuru, Rubero, ariko iyi misozi batari bayimenyereye. Bikavuga yuko rero umutwe wa M23 wagerageje kohereza drone muri biriya bice byahariya muri Kingwengwe no mu misozi ya Tema kujya kureba niba abasirikare babo batari muri ariya mashyamba, ariko bikavuga yuko uyu mutwe wagerageje kohereza drone muri biriya bice, hanyuma igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigahita kihanura nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa. Ariko bikavuga yuko ari ikibazo cyari cyabayeho kibura
rya konekisiyo ku byombo by'uyu mutwe wa M23, ariko ngo konekisiyo zikimara kugaruka ku byombo by'aba basirikare basanze aba basirikare abenshi muri bo bari bihishe muri ya byerekezo bya Kiku mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Birumvikana yuko uyu mujyi wamaze gutangatangwa mu buryo budasanzwe. Aha rero ushobora kwibaza bati se abasirikare niba baboherejwe muri operasiyo barenga igihumbi, operasiyo bayipanze baje kurirwa irengero gute cyangwa se baje kubura gute? Oya, ntago umutwe w'intare zasarambwe iyo bohereje abasirikare ntago babohereza ngo igihumbi nk'uko igisirikare cy'u Burundi cyangwa FARDC babigenza, ugasanga abasirikare birunze mu gace kamwe. Bashobora kubadirisha abagera ku gihumbi wenda muri Sud Kivu cyangwa muri Uvira, ariko ugasanga agace kamwe cyangwa umudugudu umwe urimo abasirikare 30, undi mudugudu urimo abasirikare 20 nk'uko yabiri gupangwa kandi bikorwa n'umutwe w'intare zasarambwe. Biravugwa yuko rero nyuma yo kubura kw'aba basirikare bagera ku 100 hakorezwa drone ndetse kandi kaza kuraswa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Abarundi. Nyuma yaho aba basirikare baje kubonwa n'umutwe w'intare zasarambwe nyuma yuko ibyombo byaje gusubiraho. Bikavuga yuko aba basirikare bari bibereye mu misozi ya Kiku, bikavuga yuko barenzeho gatoya aba bari boherejwe mu misozi ya Tema, bakarengaho gatoya kuko babona ngo Kiku ari wo musozi wegereye neza neza cyane Kavimvira ukegera Kawezi ndetse n'ira misozi ya Kiriba. Uyu mutwe wa M23 uri gushaka ku bwinshi kandi uvuga yuko utari buze kuva ku izima na gatoya. Biranavugwa kandi yuko agace kitwa Ruvunji kumvikanyemo imirwano hagati y'abasirikare b'Abarundi ndetse kandi n'abasirikare b'umutwe w'intare zasarambwe. Ni Ruvunji bivuga yuko urusaku rw'amasasu abaturage bari batuye za Rubarika, abaturage batuye Bideka, abaturage batuye Ruburire, abaturage batuye Kisozi na Kabomenge bumvishe uru rusaku rw'amasasu ruri kuvugwa, ariko byari mu masaha ya mu gitondo cyane. Bikanavuga yuko kandi n'abaturage bari batuye muri ya misozi ya Rugombo, Marambo ndetse n'abandi batandukanye bumvishe urusaku rw'ibunda biremereye byabayeho ukurasana hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa, akomeje kugenda atugeraho umunsi ku munsi, ndetse kandi nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa, akomeje kugenda atugeraho isegonda ku isegonda. Bikagaragara yuko rero urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo, ndetse kandi bikagaragara yuko urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane. Uko umunsi ugenda uzaza undi, ndababwiza ukuri ko intambara yahinduye isura, kandi ndababwiza ukuri ko intambara yongeye gukomera cyane, ari nako icyitwa societe civile y'igihugu cy'u Burundi, ari nako icyitwa societe civile yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kwibaza bati se turacira yahe, turamira yahe, k'ibintu bikomeje kutugora, k'ibintu bikomeje kugenda bidukomerana cyane uko umunsi ugenda uza haza undi. Ni nyuma yuko kandi n'ubundi intumbero ikomeye cyane ifitwe mu ntego n'umutwe w'intare zasarambwe ni ukubohoza ibice byose byo muri Uvira, by'umwihariko biriya bice biri strategique. Ahantu akomeje ku misozi nka Kavimvira, nkomoza ku misozi ya Kiriba, nkomoza ku misozi ya Runigo, Kiku. Umutwe wamaze no kugeramo ku rwego rudasanzwe, kuko bivuga yuko abakomando bagera ku 111 bamaze kuhashinga amatako mu buryo busanzwe, kandi uburyo busanzwe bwa kinyamwuga bukoreshwa n'umutwe w'intare zasarambwe, nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa, akomeje kugenda atubwira. Nshuti muvandimwe rero, ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane, ndetse kandi ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzahaza undi, kandi uko bihindura isura niko benshi bibaza bati se ino ntambara irahinduka cyangwa se irarangira ryari? Ko uko ikomeje kugenda ihindura isura umunsi ku munsi, ariko igaragara mu ishusho yihariye kandi itandukanye n'ishusho twayibonagamo umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda muri rusange. Ni mu gihe kandi muri Kivu ya ruguru naho ibintu byahinduye isura, ndetse kandi byongeye gukomera cyane. Iwarikare ku musozi witwa Nyamakombora, Iwarikare ku musozi witwa Kampala, ndetse kandi no ku musozi witwa Bushoroko. Ahangaha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwashyitsa drone z'intambara na kajugujugu z'intambara ziteguye kumanuka ngo mu byerekezo bigana muri teritwari ya Masisi, bakataka iriya misozi yose bakayambura umutwe w'intare zasarambwe. Bikavuga yuko igihugu cy'Ububiligi ku bacancuro bazanye cyangwa se abasirikare baba bazanye
bikavuga yuko ku bacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo ndetse n'abandi batandukanye bari ku mirongo y'imbere ku rugamba bari gufatanya na FARDC ibitero n'ibitendo karundura bari gushaka guhangana nabyo batari kubigeraho bitewe n'uko ngo uyu mutwe nawo ufite ikoranabuhanga ridasanzwe watangiye kuzana ku mirongo y'imbere ku rugamba ritandukanye na rya rindi ryitwa Face to Air Anti-Missile System dusanzwe tuzi rikoreshwa n'umutwe w'intare zasarambwe ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa ndetse kandi nk'uko byinshi bikomeje kugenda bitugeraho bikomeje kugenda bitubwira umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda muri rusange. Nshuti bavandimwe, intambara yahinduye isura kandi nshuti bavandimwe, intambara yakomeye cyane kandi uko bikomera niko bikomeretsa sosiyete sivile yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi niko ukwitwa igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cya FDNB bongera guhuza imbaraga ndetse n'umugambi ukomeye cyane wo guhangana bidasubirwaho n'umutwe w'intare zasarambwe, nyuma y'uko n'ubundi umutwe w'intare zasarambwe nawo ukomeje gukora igishoboka cyose kugira ngo uhangane n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intego ikomeye cyane y'uyu mutwe ni ukwigarurira imisozi ya Uvira, mu gihe kandi n'igisirikare cy'u Burundi kiri kuvuga yuko umujyi wa Uvira batari buze kuhara habe na gatoya.